irakari abantu Bako mukiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na beshongoza bingi munonga kuruga burenge bwizoba Karura Stachaz Shine Mukiga Jack Kazire Penny Patra na nabandi bingi munonga hari yabo live band abatagurize barungi munonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magara gawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live Sky TV ebyo byona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Hanepo akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 nshanju atano nina nshanju nina nanga ya 0 nshanju ina anani itano ananina 08 This bad. Okulia kwenaje konka shemere ndi kulyaha kani yo waje konki mukamwaje zo kunyirira kale kiamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma yesande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikirizangu yo Rosemary ekyama kiryo mu Rosemary ekyo kunywa kya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary haboti nibikogo mu Rosemary enyabarashana omujanja omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 005 cyenda na mwenda 03 abiri na mushanu nange ya 05 mushanjibi atanu na mukaga 0805 Noyenda kuchinga enzu yawe ayinenye jina furemu zazo Omnya Uganda reka nkwanzura bamagezi super furniture abarushanga umutawune ya rushere abantu bo bonka abakuretire bintu birungi kandi bikine no mutindo gwensi yona binentebe za sofa sets omusize no mbikabyona ebitando mu size zona no mbikabyona bina mashuka blankets bed covers obutimba bwensiri pillows dressing mirrors bayije kandi bakugirira imfaratse y'umutindo umbikabyona za kabada umbikabyona bakwinire za curtain roads ningi byo mu bikuhanika kuza curtain carpets umbikabyona kandi owezo mutindo counters ezo mu office cushions zo mu ntebe ezo mutindo munonga enyigi na nimyango yazo dining tables ezo mutindo bakugirira coffee sets ezo mutindo munonga emeze zo munju kandi bagarika bakugirira na wardrobes sideboards ezaman munonga kandi zo mutindo na nebindi nyamwingi kandi wagura ibintu byawe umba magezi super furniture babikutwara kandi babikutira umunju yawe eyengengeta abanyasheri mbashanje opposite na Ugaford kandi bayine na branch ndijo around about opposite na Ibosako abayibanda bashanje ha Jubilee Street hehi no muzigiti kwenda kumanya birukiraho tere nambezi 0 atanu na mukaga cyenda nemwe cyenda ningashi 0 abiri na mushanju 0 cyenda Magezi super furniture niyo Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omufesco supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanju mukaga not 13 abiri nemwe nshanju na mukaga Olina kasente ko oyagala kulata kofuneko wezimbira Julex otunda nyumba je wezimbira obo oyagala kugule wedde ono kutawuka Julex Echapa cyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu manyago Julex oli luguudo lw'owayagala oluyingira Kampala bano balina kettaka Julex bamufuna mpola
atuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wo munnange yangu ofuneko wezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 oba 0788 46 11 jangu ofune ekyomulembe Julex Kashunze kanibo kira kweshongora toterrayo kamu Ichenda ngonywe kabiriti Ichenda ngonywe kabiriti Wamala kunywa kabiriti Nuhurira waba kurungi Amagara gona waba kabiriti Ichenda ngonywe kabiriti Energy drink ora kachunchumura kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura kariyo maduka no masupermarket kono mwihanga keresime yazira umushanje 5 9 2 8 5 Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu nshangwa arugutorwa Makrista Road mutawuni eyambarara program yiti n'ishengero umutebekano Sandi Boaz wa Mongolia mutsasire twatanga tucererwe lizoba tumucyo gwitu kucererwa konka twateganisibwa mukace ebyoma obutahurizana program yiti n'ishengero nko butoshaburwa gatanu kurugasha 3 mpaka shaha 5 z'ikiro kandi tubantuganire nshonga nkuru muhanga lizoba ntwenda kureba emishoro yitu muhanga emishoro eji niyeha nehebwa bahi ningana ki abatakuja habono bahi kandi kwe kwebwa ekoraki ndi nshonga turareba ho kuturatunga umwanya batanga cherezi ni ebigambo bigumembergayo hagati ya General Museveni president wa Uganda ndagumza munabugana abantu weno president ine manifesto yo kutomu nkora kunka abantu bakishoma ngo bunda yunayitegura abwakaruke 16 the other day akari omoro the other day akari guru wiki jabe nabugana bembezi ba NRM abebyaro muri Kampala nango yajyango bakamwibera nakaruru ngo bakoordinate sente zo kurinda karuru bakazirya kandi nano mutabani je no muzikiniro gaba nawagarire mwemero moyi kandi ati atugambire birthday ye kwabuza kugikwatara Rwanda ayina atora n'abariya buciko bwa seki bwa neki so tinke hurireho yaba tona tabampo bwo mugambiriza nangu ko muri Kiruhura district emwe je no muzikino gaba abakuri abagambe unanyuma muningwenda om studios nyene MP wa Kashonji Honorable Habatayebwa nyene mukuru ndiabitunga Kenneth Entwiga yakazo nowe chairman wa NT murakazo nyene umwami Pole Katwire nowe muhandi cyori kikorukuru wa NRM orwambarara nyene umwami Nito Godfrey an activist wa NRM nyanda kubahereza umugisha buri muntu umwirakariye ayakira abaturi tandake program eje umugenyi asset na MP niyo botakiziraha abantu bahenda musyo twabashimirwa turashoboma tugani kandi no kuri turagamba shongeje ya leta n'abantu tukareba twagira kombe kayikanda yita
okay abaturire n'abatureba program y'igera naha radio 5 live DJ Kanyamanwara hamyangu program y'igera kwika umukuru y'abatumwa Kubare Mbawazi abanya-Uganda abarukoreye ba Sky TV naho nahimura barukubasa kubana mugireba n'abajurikiriza radio 5 murire muta kandi musibire muta umumbera yona eyumurumu ya detari nungi nanayimabe no busingira hanga simwe kandi abinja barukubi hanga iza kuba nabayamba ahakuba turiyo mbwire bo kwetegura mazina nira kanindi yabutunga Kenneth Ntwiga yakazo chairperson wa Alliance for National Transformation Kazo district n'abatangirira kandi n'abakundo mugire mutano bawazo ikereze ntangirire member parliament wa Kasongi maze babwire ntakumureba konkate nanye namure no makutukureba abakamaba tumanya ngo bundi hata batandika kutwika hihi so nakatwire na godi n'abashemererwa muteje amatu kandi muturebe tubase kuteka umuganda ari Uganda mwebare tukatwire na godi ubarebe kwateje ukamena kuri tele government ndije jo yicenda bisiya pana katwire abantu baenda muzi kama tanda ndani wabawazi kwakire kandi twakire member parliament wakashonye imana ayewa panel sogenzi wanje God is my colleague because mpati mwina leo umwana wanje wanje yaje no chairman w'abantu barukuri no ko bagandura ko ikirungi ukaza kwija ine bezi no ko smart kandi mabodi nagandura barukani wariki no abakazi bakomeye bishabarere mu hurumura benzi so mwanda muzo mino box nyumba he namba ushobora Dubai nakakarisa government gudinda gobamba na goja pakinyere makutwa hero na unanaja ngo batembere nini no gambira abantu kandi bavuye yitwatwire yabare Bawazi panos bagenzi banje abafitire ba Sky TV nabaramutse kandi nabatangira nanye munchize nyongereho okushaka kusasura bava moderator mutsasara bo kutandika kikerezi harimo buke kandi ko mutano nasheme program y'ineza kumwe ahabo kuba tarakintu kirungi okuvuga n'umuntu ukunda kandi ari mu bindi zawe nashimira abati MP wanje yadamaze maragatera meza munono nabona unyesito nakiza hafi myaka ukana ko ndagahura ukagaje ukavuga ko za bahumukuru binda abiyakunda no munya semujwa kagera umukare akakansa government na mani mingi konka kuyahereze ngo ajya mwene nkati kuba kuturanzikanye na yanjye igi ngo mutuma tukunyita so mwabwo kutira ibyo kuruzinga ibyo tukampana no mukagererenge obare god onare twagambe Emishoro mu ihanga muri yo mubwire bwo kumarira budget Emishoro ije kwa kugituristingire ituru kwereza bare NSSF bane payers you ani bane trading license Emishoro ije hayona nguko kugireba bakugereta mu biru kandi no kweri mu local government so imwe mutagambo over mnonga Bawazi Emishoro neza sente zo kugera ku muntu gushishora kandi nyenda kuzitanga sabona ne sente za NSSF sente za NSSF no kubika kwawo akwezi bakuyoboza kubicara government kongeraho ninga okwana kozesa nyense just nkakichitori konke Emishoro ne sente zibakuyaho abo kugerekera Emishoro ine kabiri ikike cyo kubanza n'icyo bakwita direct tax ubwo twito Emishoro gomutwe wabona gushashura ko muntu gushashura wabintu nkabena cyo kubanza n'umushara wo kutunga tukwita payers you earn icya kabiri ni rent income tax ninga izo kushoroza ahamashu wabona upangisenju urutunga sente
icya kashatu n'icyo bakwita capital gains ninga waguza nk'ikintu wakiguza hansi ukakiguza higuru ukagira sente zuyiyaho nabanyuma ukashura umushoro icya kana n'amagoma go gukora wine business wawe ni business mbere tanka corporation tax kandi n'ubu ko ni business ndijo bashimiye kubanoza ikitongore cy'umushoro mugambe tase yawe kandi nabanyuma mbari umushoro bashimiye kubonohereza kugira amago so ubwo n'umushoro gumwe ubwo bakwita direct tax ningo kuzamura kuko aho kashobora gukora yes no guha ubwuru gumane kandi hari umushoro gundi bwo kwita indirect tax ubwo n'umushoro gutukushanga mbite byo gukora wagura akacumukaka wagura amate wagura shukari wagura petrol buri cyo n'icyo wagura icyo cyo umushoro umushoro gwe ubumwe mu excise duty ibyo ni shashurwa abo ku bantu bakora ibintu baguza manufacturers ubundi bagota value added tax ninga nibazongera bitego wazagura amushubuzi ubundi import duty gushashurwa ubwani tebintu kurgaheru na withholding tax konka withholding tax y'ibagamba n'umushoro wo gushashura konka ntensia waba wakucengera umushoro gushashura izo washashurire imbazo bwaru so budget payment in advance so niyo mushoro je immediately mu Uganda umushoro nukushashura utaragira umushashura because hati tukatushire ngaha muri government konka katuganda bije mpamvu so je bakwita stamp duty shibiniki nandi ngamba amushije mihango konka ko gumuzamu arundi jo ka stamp duty license yona neba kugereka akurigira kintu cyo kubona ugera cyo kubona ukora n'icyo kubona ushoza so izo incentives kuzo mu government of course government ako umukwakira sente zayo netanisaba ari cyo bakwita tax revenue na non tax revenue at tax revenue ngo umushoro ku direct ubwo nagamba ngo umushoro kushashurwa ahari buri muntu we no ine tax kandi non tax revenue no umushoro gwo kugereka ahawe cyo wakora kebera insinsi kebe stamp duty waje kagere ngo bagurita ka kugeresha umushoro cyo kubona percent na stamp duty nkebe so ubwe na nesente zindi zigamende kwache ko ngazikazo mu account yihanga yona kandi zikakirwa ba URA as a non tax revenue so burantu banankumushoro akano bwa wagushuza so tutanisize araho stamp duty na digital stamp ibirebe cyane digital stamp ate digital stamp digital stamp tumushoro digital stamp kwenda kureba ngo umuntu waho umushoro tuwaduginga buri kantu kona ko kushaka cyo kurebera ngo bakora Pepsi gukora soda buri kantu kona ko kushuza akateka kaza ka stamp niyo kwita digital stamp ikwereka ngo aba epo kushasha excise duty so umushoro excise duty unka digital stamp no kwenda kureba ngo ibintu washoza batahuka stamp kari akakapcharinga information age ninga data urego tuwadoginga mushoro ninga compliance mark okay yes so watushira abakimushoro mubaye so ataba kimushoro narebuka bibiri icyo kubanza n'ubwo umuntu arugura ikintu niwe mushoro icya kabiri n'ubwo ufite umwentasi umuntu arugura ikintu naho umushoro wo kwita indirect tax ahabo konyo kwata akacuma kanakaguza kakara kumushoro iyo akagura uba ni washashora ki umushoro niyo akakaguza nimba nd conduit ninga nimba narazwamo ryoshike uko akira umushoro wa government nkagutwara kahi government abantu n'itakushira kucitegereza namano umuntu ukora business natunga natemushoro ibiri miki konkaye gwa kumanya ngo mu rumogwe takwa mushoro
umurimo go na yakira umushoro gumurabamo wa government agutwara government ahabo ko hotine cyo guruzi toyine umushoro go kujirota go gushashura wakireba so abantu binzi twakucetegereza nabo kugeza aho gudoginga nababa doginga abo ko nayanga kwato umushoro ga government ayena ngo agutware kamagoboke akwaka senti yezi yaguze mitware etane shiringi kuma kacumaka umusoro shiringi ni wabugora eze n'urunana ko kayenda ngo rukumuzana direki hata government kije n'umushoro legumiyaho ushaka natongana ngo remba mushabo umusoro gwawe mwingi abo ko atakubasa kushashura umushoro wawe utine cyo guruza abantu batukushoresa government ne mayembera zabo ndiye n'icyo gishobora tokubasa kushashura umushoro utine cyo zirota cyo guzira so ubona umushoro go kubanza umushoro umuhiwo kubanza no go wagura ikintu umushoro wa kabiri no go wagira intasi wagira intasi no wakora business akakora mugo so ubwo kashashura corporation tax abo ko wakora business ukoreka gutokora mugo government kushaba umushoro wagira intasi nogo wakora ka bowazo ko uri mu studio amwera ubukozi bakakushashura umushara baba batakushashira umushara to kushashura umushoro pay as you earn note ko wine ntasi ondijo no kushashura umushoro ku direct ko nani ingamba nogo owayembekeje akadipanisa acheza kudipanisa bamushashura rate ashibiko nashashura umushoro wabo tapangise enjojo to kushashura ki tukushashura umushoro so abantu bingi turakushara kucetegereza nabateka ngo ubundi umushoro nibasaba guteka konka twabafuteka ho umushoro utine ntasi so notego wine ntasi ubu no kuhereza umushoro yeah so kuba kuba noza kutera mwishene emishoro yite kwenda abanyegana kashoti ni mwiki hati emishoro te kwenda abanyegana nico naga and abanyegana bakwe mushoro ni bangahe aha nyena ngate jote nshobora cyetegereza abanyeganda bakwe mushoro ni bangahe abanyeganda bakwe mushoro naba abugura ibintu biruho mushoro kandi gari kumbuwa kabiri umunyayiganda kweza umushoro ogogora indirect nogo umunyayiganda ari kugura ikintu kiruho umushoro waba business man yeneduka amakarisinga ompurire urukushubure bintu biruho umushoro omwaze wabo takuzire shikari yeka yawe yo kunywa notaha umushoro maybe ikibuzo cyane nakibuza ko nto umushoro guru kwingana iki for example ahalita y'amashuta government yanihaho 15 buri lita government ko kuyiho 5 amashuta gatuga kucindiro aha mu nzoro gagura ko government renda ho muyingi kiretere be yazahigura ati shoresa kire hati omusoro gutwereza mu Uganda nito tukucira kuza hasi omuruje na East Africa nangwa n'amahanga gahera amahanga gahera za Denmark za Norway ngaho umusoro gwo kurenga no 28%. Ito mu Uganda VAT kiri 18%. Pay as you earn iri 30%. Konkere progressive. Okay. Ko koreza miliyoni 10 bakongera senti. Izindi za import duty 25%, withholding tax 6% n'izindi. Abenshi ogwo musoro tugera mu tugurikirwa mani inshonga nibi. Icyo kubanza n'umuci. Wareba n'umuci tax base eyitwine ya 13% a GDP n'icyo munonga. Amahanga nka Tanzania za Kenya zashyiramo 18%. So bore cyangwa gutegereza. Entasi y'abanyarwanda miliyoni nkandanisha. Yes. Wari umushoro kutubihama. Aha, mpasenti 13. Twatungi twabihama gashinje mitwari 10. Ndabatunza rugure kumisha. Aha. Kama kantwenyaga. So umushoro gutukushashora k'abanyarwanda kurugira intasi y'itwine n'umuke munonga. Now, government ntegeza ko kureba ngo yayengera umushoro gwagira intasi mpango kunga kandi arebe ibitego kugira kugenderaho. Icyo kubanza
administrative cost ninga sente zo kushoza kurunda umushoro shime kuba ziri hasi kugira umushoro gwaza kugira ki gwaza kwera ecya kabiri umushoro gwonka gushimiye kuba no baguteka ho ikiragiro ekitakubinga muntu kwa mushoro ninge tukugereza nko kumbiha bya ngo ahereze ki so toshimiye ko no feeling munonga etabaga punishment so okutekaho ezo steps nka pairs you earn wataseze ushashurezi wataseze ushashurezi nubwo ndakugira ngo umuntu atakani ngo ushashure kurugera itasi yo kwezera iki ukwiye so kurunogera mu ntekateke yanjye kurunogera abantu bingi bakwanga gushora mushoro abanye no kurre ngo abantu bingi bakwanga gushashura mushoro umushoro na aretegeye gushashuriraho bakwegura umwiki ahabo kuba abantu bikinga mu bakwanga gushashura mushoro abantu abo ko mushoro baguhereza ku nkaba gukora bamwe wareba ari gukugwa banga kugera bata banga gushashura nicyo gushanga ngo twindikize bucumwe cha informal class abito bino business butari registered abingi tubari mu data ya so takushashura ki bakushashura mushoro kandi yeto bashibigomba shashura VAT bashibigomba shashura umushoro gwo nabito bibaguza icyo cyaza twine rental income n'abantu bingi abine bizimbi kandi bako bipanze kunga batakushashura ki batakushashura mushoro rero twinaba bakora business na importing ibintu byahera aje koraga no customers bamuhereza birungi ninga giye kuyadojinga evidinga tax abura kushashura so kurunogera kurugira GDP ya Uganda ko ningo obutunzi bwese kubura bwa Uganda ngwaba bashemeye kubana bashashura mushoro okubara babagutubo nyendo makinge tubo obukubara mu ngutuba kuzirya ninga bakanga kushashura ruya leta kubitu no mushoro mwinshi so percentage ya kwendereza 13 ushanga ya zara 18 fair enough good no tuku abantu bakutaka n'umushoro mingi kunga bashanga ngo nta kici kurigera kitutazi uburi mezo jangu umuntu akayitegereza tangu even nebe turi complaining aho no batwogora actually government kujasingiza kumara kurigera kitutazi what is the problem in your view yebare boazi yebare na honorable okutwikira ikishane cyeruka by'umushoro turi kohereza mu Uganda na norire nguruturu no kuturu kudoginga umushoro emwe ikizubu kugata kibuzo cyawe ikizubu kiri hari government yitu honorable yakigambaho abo kuba godi tayine bushobozi bwo kushubura heru akaje akagamba nabo abo mu custom abahansharo then akagira umushoro yagira ki EIPN nashe ya dojinga akabura kushashura kukirukurga kuba kityo abone babari stira bakaba bari mu government abo no mukono muhango mu government naraba kuba abuturu kweta government because aho government ejempango na naba kuba bari no mukono muhango mu government ita abuturu kweta ngogo mu government nasho gutwa kwasa kweta ba mafi deep state wanyitegereza kandi tukabasa kuba otar mafia tukabasa kuba mafia otene connection mu government otene sempango munongo mu government no kukomo wachitegereza so hat kitandikiraho so tukaba mafia otine baneno mu government munonga actually ni obor munendo mu government bari abandi abakwije bakumanywa ni babari abakozi bawe bakorana babari abakozi bawe noreba abakozi nibo mukwetera company z'abantu konka kumkawo kwa ramukama company wanyitegereza then abako barba managers nibo kukira kweta ba directors konka wori in actual sense ababa benyini ba directors waza kuronda documents za companies
wajegereza so nano waba ari umukozi cyakoreba mukoro reba MP kamanya disi turarebera uriya mukamana ko afire mukama MP na dressing kamanya disi turarebereho mukama waziza hotel wafire BMK ko byagiye kufitiye kuri tubajya ngo BMK ibintu byabura kubura go mukazo abakazi n'abana byaburaga yaburaga mukaji muheze oje tegero norechika cha gavumenti inani kushobore okwe kunaka babura kuna abana bawe raga simwe nabona yebare so hati honari bo kwijana kishobora ko aneje nitunge kishani ahemusoro aheru kugo okukiri kwijana kuza kikamuntu waburizo hanze nawo kikakudoginga umusoro hati ababutwaragaho ba mafia ate nabo bakoze babo ba managers nabo beje batanka kugira eiba tanka kudoginga nakoreka hato shanga ibinke bizimbe byinko mu tawuni nabo najya ngo bizimbe bibe takwenda ngo bagiye bata ahabo kubona korori y'umukuru ati to kumanya ngo shahigi nawe de office tukwinduza so yana kororia nawe biyabutwara munawe yadoginga ki omusoro so government chemba million magana abiri na n'umukozi wo mu URA na kunuya ngogwa million 5 na wadoji ngogwa million 5 then hija bagodi na wayanga koro mukatare na wayanga koro mukatare atwire mwende azarabyo aho ubuna benefa nakatare so kuna shira nanka kuna shira hageti umuntu mwaje ato gutumuko mumanyogo nkari gigura makanye nakanye ajya to gutumushimira no kumuhoza konko rende nkana nagize ki naho ire konko bakane benda kunto mu iki cyawo cyo kujya ngo ndogi nyo mushoro takaje ki cyaba mafi uko arayizira hane temutaga kujya ki kumuhoza konko nagabonyo nagize ki naho ire kandi nkatari kuza ko yanjara then hari bari abandi abafutana ko tu business twabo bakatandika ahiba kwita nkuko hanze mukidikura okushagana babuto makagabo narba baronda nkakantu nkuko omukura batayo tubara twabo batayo twamutu afata karoma timbe atayestanda farasi or timbe shata kameza dano kapemo omukasheshe siberi erieka nicyo rehindike bar kandi abakora bashoroze imishoronka ba chifu abona batakukimangu nanoko abantu bakoreye so government jenefe bo kurgerguru mpaka kuja kukankahi habo kiragiro kibi cyo kugira ngo ito government nizo tukujya tata abakutaka n'umushoro mingi mbamba tako abo tamanya ndabara noreba government ko kweza kureba hat sente zaka kubura imaba mwaba oyishire hwegera inegi inagamba imaba kumenya umushora baba ni mubahendera baba ni mubahendera muki amino gabari abakumye pia hati kanko ngeje kurebera ushanga ente yako ene shora kanko mitano konga kugira ngo haraba mwaba kurete ente 30 kazi to mukatare tako neza god takuza gukora hata kakonje bakayihashira inge kumitano kazamutwara muri Africa waje tugeze akone nango compensate ngezo uri wagera ki owadoginga nabari nchitumwa bakwana batasi ibintu ngahi umigana cyo kushanga sabuni ne basakutemba kurga shiringe kumina neza shiringe kanana ahabo kuba twera compensating government ne densoro okuraninga services za government konkuba kuzenda haba kudoginga nabo cyo bija kukwate nambeli ndije mpango babate umusoro babimpoze imisoro yaki yabadoginga government abantu bayigana ne bamanyangu abantu bakemba bakushora haza banyugwa abo abingi obutashora manye ibingi honere babate yabinyiraye nekimanye ko nkayine police ni kiragiro tinkumanye cyo ya kigambo kiragiro nikihe ecyo kunanka ecyo kwata y'abantu obutafiringa ki obutafiringa musoro ogucura batagimanyire na n'umuntu no yakanaza kuhereza umusoro gwa sabuni kugura shinkanana konko kare nagura sabuni yashingikana n'umutwaro na n'umutuma murungi wajegereza na n'umutuma murungi aho ko ine kiragiro ecyo kwata y'umuntu akasora umusoro atagize gi kashobora kantu kace just specify
government nemanya ngo abantu bindi kushashura mushoro n'amazi management hariho hati twakweta domestic mobilization revenue mobilization strategy government nizo kwenda kora ki kugira ngo abo batakushashura mushoro yabihayo kimombi ntibire ne ukora neyongera kukoza technology kore uko kwasa kutunga data kandi technology iyo ne kwatagana n'ibitongera ibindi bya government ibikumanya abantu hatitayewa kukuba nishashura mizi mbahereze namba yanjye Yesumu mbahereza na identity card namba yanjye kukuba nishashura yaka mbahereze namba yanjye Yesumu kukuba nyine identity card njihiro munira nabambagira bata nabama so ati yora negeze kwatagana na nebe bitongore nkecanira na necha necha mizi na necha mashanyarazi kuna nimbasa kushashura amashanyarazi ahanje zinta kuturamo ningashashurira bodi hapana icyo kumasejo izo ningera ki nizipagisa kuna nizipagisa batwira mbashashura sidi abo ngitashashura mushoro so ati rero negezo kwatagana n'ibitongore bindi kora abo bashashura license abambara ninga ba KCC oyina kaduka karasambuye konka bakakwara license information yobazire bata bajin hata ba revenue authority biya kwatagana nabo bamanyengo bowazi ayina kaduka mu kishenyi because byaba tungera isi cyo masakana ashubura akaduka ko mu kishenyi nikakora ashibwa na shashura ki umushoro so government egereza ho kutaho obweje bwinji kurango abanyarwanda bari mu imfumo business aho kuwedinga ninga kudodinga emisho yagereta yabakwata ako tindi kurije ko icyo kubanza national ID niyo to kuja kwihakana icya kabiri ko kuza kwandikise sumuhati nibakushana national ID ko kuza kutaka mamizo munju ebe no tegugirije no tegobere so to ino ko kudodinga so icyo government ko garuteka ngo government pia kwasa kwikaburyo umwe akamanya umushoro gwakwa kandi kashomesa abantu bakamanya bwinji mbashashuro mushoro then na rate ero bakushashura na ine basabujera ki ne basakucendera godi uje kende ngira kwakira katwere so ndukwendera bowazi nandukuje kubugerera hashongejo abantu itwe abanyayuganda nasha empamushoro ekitushimiye kureba nikihe umushoro kunaguhereza na muke na muhamu gundi kuborogera kugwagenda gwaga kagwampereza amagoba agundi kwetenga umushoro gunahereza nizo services government ziyanga waje tugeze hati abo kugira ngo nakacha kuturkwereza nabacha kushashurira umushoro tutandikire kuja kumukamisho nari kufiringa nari kurikiza umushoro gwatanka kututa ahabo kurigera ngo ezitu kutayo tubuhereza bu government bo binyaji we kutiyamura aho buzu buntu buri no butandika kugira buta kwimukira uza kongera umwami katwire no turom down and ekizubu cyemishoro nikirenga emishoro itaye bayagamba yabana yo kushashura yonka abantu mutabona njyate bakwirombe kunka kutweza tutahuma mizi tahuma amashanyarazi tamuto ireti twereze kishami ukoremezo wazo kora mu mutabona kumushoro kuza gukora ngo umuntu yajya ateze na savinga give us your experience ekiko cyabibona ekiko nakubanza gamura abatoya batureba n'umwana wanjye we mu studio kama ndemparo musha kusema umwana wanjye hano rero ambate yabare munonga kuba informed umwako kwa bore MP utine atrisi data no giye atereza so abantu bakashonje bari je munonga Justin Stevens so ekyo cyabibona umushoro n'umurundi yanga yona kuzakoko mureke tunge mishoro yanga turwasa kwemera rutine mishoro
abakari shuri abantu batesente government yatunga sente mu bantu government ne kora projects nitkorera amizi itkorera imbuto itkorera amarwaro nke amashomero gomeka n'ibindi so government tekwaza kwemera atinga imisoro ikindi kigenda kugambaho of course umuganga w'umuyoni tari umuntu kwaza kuri umusoro yikundira abenye abantu bana abo n'abantu umusoro guyugwa ubwo mutawatu bakabikaga akarija bakabetara amayubi kumwe bakabeta bamuruka abemrekana abana n'abavumbe ushaka gushega nyine kandi ka Oito tkategeye kushije abaki bahati umanya cyane cyo twikoto waka kuba bade kubisha mishora kayishire ko mishtatebo mutayigura gumaye kubona abareba niki mushumshe jogo ndwara nakize mutare kwino mushoro so now it is a deputy of the government after cast member of parliament ya auto hiro kshango ya kurenga government ya kamamana kai itawa disabente akutira tora tyawa disabente bwaza no muri sawente member parliament wakakenera kare no muri sabungi wente nabana na mwana wanjye go na mwana wanjye go anzya ente wana namwe kwereza amate note kugireberera ki icyo kubanza no cyo myatsi no gereza mizi waba no gikama no gihembere ekome kugira ngo shireta diganze bataho muri ogiwe yarengwe kwereza amate so no muntu waburije government ashimye kumutwara nkente inani ngamba government ashimye kureba yakora umuntu waburije yambe yabiha yaherezo mushoro ekindi cya kabiri ekindi ni ndero cyamani the enforcement team actually z'umushoro yonka babonka n'abashumu bayitegereza nabaragaha bagenda baza kugerekera imishoro abantu aho k'imishoro akika oriyaza business netase miliyoni 50 amwereze kituga ejo wakitegereza ashage ndo kana gati netase k'umutaro miliyoni k'iku atabuno mushoro bw'umutwari wakitegereza so experience bichona mwana wanje honorable Habert it is corruption corruption ege mu government corruption ege mu okira munonga revenue authority not all of them but the team ekoza kugerekera imishorege ngiye kureta ibizo because we know no mam turiho kweta local revenue most especially get to town is urban centers and local government most retirement ya depending on local revenue imishorege pa tira batenda razi amushoreze imishoro kuko cyane agamba ko tare ngabya kabiri aho mukano shanga esente zo kwa mashashura nizwo the procurement abati procurement system to Uganda Spain abodo boko banza abantu bashobora boko banza kuza kutunga teto mu government zo kushoza sente mu government kugira ngo goshoze government sente esente zo kuza kuya kutunga teto it is a lot of money ushanga nesente zo washoroza nazo wazibagana nabo nuko kituba icyo bakireba so noreba nguru yare ngwito mu Uganda umushoro tukenewe bizubindi tenda na shashore ziri statutary exactly izo kushashura umbanga agaraka hereza gutwara mu ngaro hereza chairman RC5 hereza mayor kushebe kawo nabandi kandi kiri kibanda kubagandira ito mushoro dukushashura for example cyo agama k'amezi but you don't feel it ngama shengeraza mushoro yikundi aho bene modoka ndo zapamba umushoro to kuzagufeelinga wakitegereza kandi kiri kibanda kugamba eje mushoro ndashanga abantu b'inyo mu government abanene honorable Habert wakashonjo ryo bina abeni twakunsoro ndashanga ne mushoro akere yaza abantu bitabansi abengi they don't pay taxes abengi nabamanga bakosa bose mugabo ebintu by'ijana byanankantagira birabeho ugo ano utayatira mu covid no waga n'ikigano cyo agara RDC wadanka mwana Johnson ntabwo cyisere ikiremeseze lockdown ngo umuntu nayija gambano ucyumuzo tunoze kodashime kuba ine motoka aramuto ajya ngo riga ati ndebero na n'umukasomeze no shangari minister ugana njye bitibuza kubugamba nyoni shangari minister
araba yabaza parliament bana batondo mchele nijya muri bagumanya abatondo mchele kakibo kapaka usanga umuntu ari minister konga ibintu bishora atakwa kashoro bishoro akiterese mu atebe intebe n'ibya minister bya byose mbekebera byo usanga umuntu ari commissioner mu government narishirango aramushira mwana wanje akabuza president ati corruption tagirwa sasta ati namabuto tona turkorrupt ati namba mwamushika mzee wakamwana arabasha shimbirigana mzee babuze president akamwana mure nagira ati namure so really government n'kironje kushoraza mishoro koze mishoro yetu ya masente kora government ebisho nisho n'abalemba zo parliament nabona bakoze ba government bayitegereza mishoro yeko shazoro so mishoro numero y'ikishashurwa aho kuyihagayo na kuba successful mu kintu cyona you must get taxes and also ukashira mishoro nito abantu baburizo yes Kenneth yes abari abakagera government bona bayikereza ngo ikizubu mishitanje mu government nyina abo icyo mishoro itakorwe webare umbaza kwa kutari kuyo government ako icyo nkibasa kutura yo njya kukabagu nangwa aho wagwa murobera aho wabanza wagwa icyo kugira ngo kibasa kutura bakargaho so na hatu nabamba mumba basa kwa bineteka tikeje nke yawe cyo so kine kitari kubasiko munse bebare bowazi nchereze kunojya naha wanje ngucanje basika bambaza kunkwatara kasonji hamwe na kazo bajihabati kunkatikira basiki kuba wano basa kuba ati ngewe nchira kubagambira nti umuntu yanagamba mazima katwire namwe nkaguwagamba hata na honorable nyatobwe nimba nananuka so omuntu witoriyo wahansi amanye cyenyini ekituru kubana tugambaho so umutebe kandi sa program n'abakorera TV emisoro nesorozibwa kandi tine government eri kubasa kubaho etine misoro yo kusorozo mbanya Uganda aha kuba kimwe cyone kiri kwetagwa korwa n'umusoro gwitu gw'abanya Uganda konka jyahinye n'ikizubuna hamwe aho narebo no kusasirana bakatwira ahari ikizubu cyanje da emisoro yo kusorozibwa abagisoroza umunya Uganda ubwo bayihamwe umusoro afuna service yakubena nafuna ejo n'ensonga nkuru aha kubana tureba hati abine bintu byabo abatari kwenda kwa musoro ababakam kandi tugaruka tukabaho umusara umusoro yitu gonga bato bakugira bata tubakwa musoro ngakatwire kuyakigamba we nabo bakwata motoka ye natera isumwa agira ati mubiri kuri ibyo bigire bita bigende kandi babiri kura so osanga Uganda tabasa kufuna musoro konka wona yenda ngutumuhereza umusara ogwarugo murinyo we na godi nabandi kiza kiretero kusanga ngo muyirwaro tutafuna mu mubazi usanga ngo mwana kwiyaza hisomero umwana ati yasoma usanga umunguti side wakiko wite nguto zayo nujya uninke bahandagaze woyine irobo notege byenyanza hagati yenguto wentegereza so kireta ngo cereka abanya Uganda ngo government ya president Museveni enguzi ni yeresire kizubu ombanya Uganda konko musoro gwe tugwa kubirigura umubi konka gwo wagusuruzuta nayo n'ensonga obana katwira wakigamba nobo ine duka lya miliyoni 5 obwo wiza kujerekera wenyumogwe ayizende ryoko munde kwatine hakujata banzo mperezaho ikimitwari 2 mbenze kwetereza hata cheza kwetereza yahiza kwizagira ta tinyo nakujerekere mitwari 3 aduka ya miliyoni 5 Raja ngo banza bamutereza. Yeza kugira ngo baza bamutereza. Hatiwe ubwo muntu wito warwo buroko. Iwo kiza ozire kumugerekera kuba kaduka na miliyoni 2. Naho muteka mitwari 10 ngai wateka wali yoriya owa miliyoni zingahi 5. So kireka ngo hati itwito abantu abarukubitwe yongire korra bahangu. Haza tusigarana tunyugo. Atawo nyungu kutumira member wa parliament. Tungende mutereza mu kintu ekyo kandi mwenu ezindi constitution kandi ane bagikwataho nibindi byo tubakwataho ibindi bikaterera
akuba yes akuba muntu waburizo taruguma naho umusoro services tarukugera zitarukwiza services abwakini njya mutuzuru katuye yesterday mbeni ndigibanda mukiyukuru nasangwe mukiyukuru arakano naho mukiyukuru akwisakana munakizukuru akizukuru nyina kakafu mugira mukiyukuru noza hikani nkumanya ati mwenye wano nyambo nyambo mpereze karifto ntwari nkani urugaye ati ndigahirwa ranti ati riba kapapura kana ati muko bimatsoma kasi kana urugahirwa ru kandi habawoki atoma no gukorana sasa kunkana kibampandikire mbazi ngunje neze nkai umukerenike umwana mtabari omyezi nkamunana mwenda so nahurira cyangwa ataho nico ndugambira katwi nti emisoro bari kujihani tugihereza abantu kubasa kubita umuntu wanse tina hari kwangira ko musoro na yanga ko musoro nojiza no mukwati izo karebo ko witabaye bariho babaga bakubakwata ngo mba mwasasura wentegereza so uyaho musoro konka kuyazo mwirwaro rya government tiyafuna buhereza so echo ne kintu shikozere iki kiri kibe munonga ito kituru kuzumera nkabanye Uganda onere budget yo processing harimo emishoro emisya nangwa emishoro tukagitahiremo kino mushoro musyo kuza kwija konka normally mu account cyo ko tax bills ningi baragira ukwate n'imishoro konka ndubana bigendera kureba icaranje cy'ibiciro rupuri biririnka abo kitakitire kitabento so bacana justinga bakireta tushizima zero kuchanchiko konka nanye ndakushobora ecuma mubi yagamba n'amazima government ni corruption ako nho muhanda go kwikoza kutunga musiro kandi n'amazima umuganda corruption n'amazima abo mushorero kurabamo tingwa na kubeta bukuja abo mushorero kurabamo babaga kujihereza abo kuba ko kuboine business ushimye kubona uboine records cyo kweta ibitabo urukoreka ushwizeki watasieki wakobeki ko kubota binebyo wa revenue yije yakwika yakoga mu mbore kama kuba bokozere akuteko humusho bareba wabo tabini unaza kureba business yuko kwingana akora assessment nuko kora abantu baranga bantiroki umushoro mwingi konka ko kubiyere kire bitabo byawe ngo tahizezi washozezi amagoba nona ninga tuyine mugo ako botine magoba tuba kucharginga mushuru wacha tugera konka burya ngo abanyarwanda bingi tuba keepinga records ninga tibinde handiko nibija bakure bariyera barango cyo ine bashibiko nogera ki nosha kandi we turacibazira akosete waguze umuntu waguze shikari nobe hala umushuru turamanye ngo akara umushuru goze taziki ezawe zo so agent problem so government ino kushumisa abantu okay ikashumisa abantu wano ukora business ishimye ko no keeping records kandi wano keeping records ko kahina no keeping records ko baka vendinga tax ati kama hinda bindi ninga badabiri business nyinyi no shanga bindi to byemiringo iki ebiri ayine kitabo ecyo kwandika eziza kumaguzo nezi kumuntu kandi ayine kitabo ngabo cyaragamba ecyo kwandika bikwire byanje ko njona baki aba revenue baraka business negenda kubi so abona bomba geza ho government leta ho ya mani neza ko kujana ndakushobora mwana wanje ngo intwiga ninjira kufana abantu bingi mureke kugeneralizing niyo muntu waburijo nemberezo musoro baguri nyenda kugambira ngo population ya Uganda abantu abo kwereza umusoro mwingi ndabakemuno narabagambye ngo umuntu ari kwereza umusoro no ine cyaro kugura wabo tine cyo guzire nojagaruka wabo tine cyo guzire wimugo mugasheshe ukazo munjo karenga utabuzire nabona kashukari n'ubutashashura mushoro wabo tatembere bodoka shashura bodo watabo majita akagera yakutwara n'ubutagira ki utagwa n'ubutashashura mushoro
so ubwo umuntu ari gushashura umusoro nyina tutanditsemo uri gushashura umusoro na no gukoramo tubakushana uri gushashura umusoro n'ubu oyine kureba ngo ayine kiyagura so Uganda takwaho amaswa abashobora nibija kubamo nibija kwevedinga mu kudojingi abo mbija kucyaki konka kutwakwa twine high production niga kutwakuba twena ntukora twaba twine ntase twena na nobo inakaduka owagudojinga kwa gukora amagoba mingi takwija gumiroko naje kwesente ziyagura ninge ziyaguze ezatashashura umusoro agende azogure motoka wachireba agent aseye naza kubuza gure motoka natekwa shoshoti natekwa shoshomsho so ntabwo nyanango abanyarwanda tusumanye gukora ari borda ngo bamente shoshomsho bishi ikeji nshishingi zinge mu bintu binguze mbese bintu binguze umusoro gurwo gwazinga wachireba kora cyemuzejo umanyije gavumenti shingirwa negera ki nekweza kumbe twikizana no kugira ngo ibintu byona bifire imbuto fire akwana ndiza kushobora turiyo mu budget hati twine budget ya 50 trillion litro kushoza konka out of 50 trillion ninga trillion 50 miliyoni trillion na n'itanu musabuze kuzahera kimwe cya kabiri cya budget abo ko mushoro kwita kutekateka kutunga ni miliyoni 2 senti trillion 2 senti kuchaka benshi basika tukabe tumanya ngo abanyarwanda bona bakora binetasya ako mbaze natural watasya utegushuza tukabaza kutasya ko gushuza tukabaza ko inde mitora y'itanu ukaguma mu nushoro no kwa bi sana bana dinita rushura so nucetse zikanza kuchuma mutye ko kana ni shaba mu government yani rwanda saba rubenguzi ne rwanda saba kudojinga umushoro ne rwanda saba gwirwa wale ni tabanya Uganda tugeze kutongera ntasi akoko kugera ntasi kiba double aged yuwe kufuna muko muntu kana government nayegera ki nayifuna honorable hariho enshonga y'abantu bakuba mbeto ngwita for example abantu abanako umwana nazo mutawuni akwata umudara asikira w'icapati ombero bibiri owatinda nayizire kumuyaho sente zo mushoro konko umuntu aguza acres ze 30 zitaka katwire shitamana god bamuguza acres 30 nari 50 izo ziri mu millions and millions bakorenda gano bihuwa government ya tungona 10 abandi bagira ngo na aine drug shop akashashura license omu National Drug Authority manyashashura digital stamp ito nayo cyo tugita umushoro hati bagaraka bamushaba trading license har gukora ejo okshoti umushoro tugwaba fair double taxation aho nturabota ati principles z'umushoro ubona icyo kubanza gushimira kuba guri ikwitewe no kumanyisa ngo gushimira kuba buri umwe bino kumutwaraza ki utakanye gomwe gare kondisho icya kabiri gushimira kuba gurubi tunga ninga kubiyo icya kashatu gushimira kuba mutakunika muntu wale koka eje mushoro ya local government eje ya local government ni indicate ko mu principle zite kuzishiza abo kuba banoshasha license trading license noshasha ko bino wachireba kandi hagaraka habija abo bakora bene bavuga bakateka ho bushoroshoro bw'ibyaho n'intekateka ngo local government yishimiye kushitama yakareba ubu bushoro bona tubukwa n'ubwihama go bagawe ako idea umuntu wera ukora business
ashemeye kuba nashashura umusoro akwihagahi amagoba ikindi mugashokorete mutarayo 50 ukajya mu business kandi ari 50 ukakora atabuka shashura ki umusoro so principling umushoro no mugushaba amagoba g'umuntu yakora noho mugwe implementation wawo tine amagoba gokozere tushimiko no shashura umusoro good Emishoro for example in parliament neretwa minister of finance minister of finance umubutongore na president Emishoro ye president nana y'abantu ukwera abateganisi narona areba antase kwemereza yihanga president of parliament no aparite no minister of finance no aparite Emishoro na president so president no kutshabeje Emishoro of course wako gitishaba kanwe yatutambire kanwe yatushungwire ntsiteko kugihereza government yitu abo kwa bari kugebenda namboneka turibe nazagamba osasireho icyo bitakushemeza kuko turashore nzagakana ukunze bire kintu cyo gumaniga mbara president kunkanyinja kumugamba abo kampero zo bugabe bwo kumugambo icyo kwanda cyabyo first time nahora god umuntu kumuha n'ikindi akagumana kitega deka atiro ryo munyamugisha tunogo hano muzari murira bo muzari natanacho hano ndika kwireta n'umwegambiri nyakantuma nakigambira god kuko ndakatwa bataya muhapi tunogo zare no kwihera kumhurikiza atiro ryo munyamugisha god na kwishitira aza nabarize company chitinsa mbonanye niteko kukimuhereza kurugero ko yankwatse that's good konka wareba umukuru w'ihanga yayeta ngo nuba investor bamusaga nsimbi umuryango bana baceta bata konka mbona kati kitwaraho abashoboza abahanga abashoboza abahanga ngo bizire kutungura entase y'ihanga no kujyorobeza okufite ubuhereza okamweta okamuhereza itakari yabusha okaragira government kamushabira roni okamuhereza roni etarmu n'amagoba akarga kutandika akabura okamujoti nabona ubwara atandike mutamuhiha umusoro hato gumuntu neje tayiza kiyanga kanshati kwararaho na rebo habati nabona nda kutandika nako ka project nako ka check aharengo urwenka ya member wa parliament woka mugira ngo aguritaka yarwa miliyoni 5 kwa kuza kutaba factory neza kutora miliyoni 10 natekwa kutandika nashika nakore nata Emishoro ririya umuntu waburijo nujo bamuyambaki kandi bo bari ba investor mu kuyahero kwa gakora mamagoba agatwara nkahi owabo obuzubu norahe bukutandikira nurebe kizibo kikwetera abantu badoginga Emishoro n'abantu abayum system abayum yara eko nabo kikabaretera bakako nabo abamu kugira mu za projects zabo kutunga muza connections kutandika kukoragana n'abandi abindi za business yenche okudoginga Emishoro so aho buzubu nho buri nicyo kurebera eshaheji budget ntuja kwehora nkeza bateze yagana trillion za 2 zingayi nicyo kuturetera no kutufosinga kushanga government president national minister wa finance nashika kutandika okora enyanja kustunda kuzomoge jinga kutunde enyanja kutunde bira amoge jingire Reka Victoria ebishara hari umuruwera Reka Victoria ebyenyanja obutaka bwuko hati abatatu mbageza afire ekyaza kurgamu turi yaje kushashura ebishayi byenyonyi wanyitegeze
turije kushashura sente zikukira eze zitwadogingiro nakubu turyavuga n'ikizibu cy'amana abate niho yizire kashonje akajya tunyowe numundeba ye ibi nyine bintungire mbe naza kubagambira eda kikutunje narukirire murundo kumuratunje ntasi ngoye nanyu mukutandikana kandi mwirikangaho ahubwo kandi muri mu nyangiro wanyitegereza yagira tunabeshengereza mu byare kiti cyo mwana umwana ogu nashahege no bwako gutatungira mbaza tukuza kukuha konka bibarutungira mbaza bwo kugufuhira guri yarabya uya kuri utigire na mutabana wa mutano wa guri gushanyika na mujukuru wawe wacyetegereza iyo tunje ntase yamaka hati turiyo ntugamba tuwatemba boda tuwaza mu kliniki tuwagura kanyama tuwashita makabarangu wanyu haraji nguyu nogeza kudoginga umusoro yonobora mu mberake nobora umuntu so echabate cyanagamba nguyu nofo kudoginga umusoro konka tuwaza hakaboda government yafutungira umusoro tuwanywa kawaraji government yafutungira umusoro tuwatemba kaboda buhona hoyi nakyo sensi ombuyo bwawo bushikire omumbera zawo nobora umuntu noboye necyo ine wanyitegereza nambo nicyo kwenda kusimbira abati abo ko itwitwe akakisomesa ababukwatsere bakajya bata babukwata taragiye ufite telempunu ezikukaza zashikene nzitoki nzitwa murangara tarashira hariyo mishoga president akazagambe bitakwatirini nkandi mureba hariya sanga nangwa no nakaro wanyitegereza because nafa ahantasi utakizira ko onare babata akakwara kwekira umushoga akayanzura nkamemba wa parliament wachi wakasongi period wanyitegereza tiyaza gamba rushungushuye tiyaza kwesha mebita kurire wanyitegereza ekutuni cy'ubutahiza abantu bakasongi wanyitegereza taratere mpuneza kirezka kama umuntu yahubuze cyo kurya wanyitegereza embereste mu kasongi nambe mpango ubuze cyo kurya hatu bakoretere mpunu nkimanyisha ngo waza kuzoma ombugenyi egesi wani neyo kusaba ibyo kurya wanyitegereza sowane ndizo neyo fitegereza mukasasura kutwara ibikuya by'empunu wanyitegereza ona no moto kwa katene cyari no biye barmu wanyitegereza katwi yes inyana tuje ntendera topic eji yes sigino yiti abaje abaturire mu tsasiremu konkansa kugumizamo kumeza mutwara program katwire koko bano reba imbere yo mushoro mu ihanga abantu wabakigamira naturality bakwenda kushashura mushoro kungano gira ngo abantu abakantumanya ngo abakushashurana baki abo kitakoro biyamo imishoro ye kakindira rero hakiri tukatandika kurondo buryo bukorangwa abantu bona bashora ako kwenda bake is it fair ekeke umamboazi member of parliament akitaro ya so president kumwine yatugambire sente as government ebineza kwehora because our tax base is too small ako abantu bakumushoro n'abantu bake for example ati nsawo gerekizo cye actually chirichiji ubuyayona ngamo madako wala sente kungana basubije n'okuzubiri because government ya Uganda na Uganda yetu na president wetu ejo parliament ya bwaba mu yaterera karuka muri nakatera waje toko na bishaga batone na penal national so we have that for also in every true batobya na wasako kutwaka you get my point mango wa konka ekikwenda kugambira abantu I think bo yakigamira imishoro ya Uganda yo imishoro ya imishoro ya series kandi tekateka government ekwija kukino nalo kugishara actually cyo ushaba government za ground bakwita kweta ngo ni massive sensitization abantu mani umuntu ugumshoro aho kwa abantu abengi bakumanya abakene bashora kibakuyetegereza so now it is the duty of the government
kugira ngo government eronde cyo kwita mu massive mobilization and massive sensitization bagenda bashomesa abantu akagenda agambira kwa sente pango te ko mushoro negirete ni yanga nabanga abantu kandi kintu cyakabiri ingira government eyongere sente esereza aba enforcement team akagenda nabo ningira nabo funding ikibiki abantu abakoza kushera sente kuziyo mbantu no kuza kwishera no kuza kureba nini nintegateka nayo team it is not facilitated so government ele investigate inonga muri preso kise ile we preso next year is to Roma otherwise you can't work without taxes international taxation ni veteri hanga yagendo mish veteri hanga nakore ibintu ebishimira government yo kone korra abantu wari emishoro yabura government ezakushanga government yarimo okukora kandi government yabura okukora banywana banje byo kusiba matera kandi girima ku sizing ababa andi na mnywana wanje ko naona akinema ko kosije government na mbona ni shababa bora shona wa moto ko mtendo ku kaptano akeleze ko nawo umushororia abantu bari matera baturikize nkabe ntibashobora kujyana government government wajya government ne kuyamba kandi ikintu cya kabiri tube patriotic kuri cyangage wano kuri hangari yawe nashere mishoro aho ke mishoro no bakuye senzo tukorera ibintu burunze mu ihango Kenneth so emishoro nobwe kuba etaba nko kuturukwenda itegoma ngo tuyino bujunarize okugihereza abo nchitakubanza tukanja then tukabuza government ibintu bitakugendaje webare ogundi murundi cyo buriya umukura ha mba parliament cyane agamba ko imisyo mukono kajoto borinzire emisoro ntujiha kandi ngakatwire ko kugamba echo to kwasomesa mwana yayimisho kamujiro toguno nana mangu nisi so twine cheta gochora cyo kugira ngo twine kunda Uganda already tujukunda kandi turi abanya Uganda kandi ari umuntu arikubasa ati mwendenza kujya ndi yo munya Kenya ndiyo munya Uganda nkunda Uganda kandi ubundi yo mu Uganda ndiko kumsuru kuba buruna umuntu naryo munyu umuntu nayuzye umuntu natamura kino moto ogwetara umusoro guru kusingabo aha muntu waburizo so ekikuru kirinde abanya Uganda kumumusoro government garike bagaruzi bwa kwenu mwetaga akwame ba parliament ya tugira sende zibarukuza kwehoza he manga gahe baba yumba kuzehoza kuzire kungana nikazo turukunganye sente baba parliament mwiza kuziki no iza kusanga namwe tizagera kizakora kwa muzazite ko ministries abantu kuziba yo bo bingi aba byo ministries abato kumete ebiri bakwiba sentizo usanga ngo umuntu waburizo wo kwa kumusoro yuko wareba abo wantu byanyu bo baki ni bingi umundera ituru mu Uganda abantu abari mu cyaro yanagura monyo bunako na sabune nebindi arukusasura amasanyarazi namizi wona yabo musoro konka kuzuru kesa kwiza ezonje muzi mukuranganje konka ababo abari kuziba barimo kumanya ngo mu Uganda umusoro ni miki bagaruka beyongera baziba no mwazegoza heru mwazi leta mwazi sya ati mwazi hereza ngo batekuzikora bagaruka baziba so usanga hati mu Uganda ukorabo bati amwe teka ngo emisoro miki konka no btuwaje no bakore bazitwara baziba so mu Uganda president Museveni anyine kubanza yaho abanza n'abantu ku rwego kongana bo bamuremye akubana kansa ya Uganda akubata saheji na katwira byari nakwereka heta kikeza uriya yabazibi mafia wa government ya president Museveni esaheji na witini cyo basa kumukora cyo mu Uganda nibaza kusigara bamutera kadingidi nchake bagake bamu akuba ntubamanya habashuma nabe bari habaziriye bakagaba bonjire mu wendije so teka ngoko no yo bubuyenguzi no limo promoting akuba katwire wano sango ryo mukayawe niwo mukazi ko yayiro manje kutubana mu mbanze muri yo kabane wakwata suko katuto kazima rundi akuba kantureba hibizene kuko president wiya ntumi binetano kareri yakoze izwa hawo ari bibi yakoze so twine maswita wano no kugira ngo nibasa kuterera tubize kuterera
hakuba bowazi ya rebero cyane cya woyine kazwacu abantu abazini bamanye cy'ukumenya za clinic emisoro uko heza kusasura sente ukiburyaho ukareba na chifu w'igomborwa yi okay na warkwende zindi so usanga ngo sasure emisoro nkena kandi yo takubasa kwihakanya umuduradu soko onareba tukenera inshongeje hariho uburyo umuntu yatamarwa n'umushoro kuba mugerekera nari ukushora kubona kuri kugira ngo ayetombuite atagiye hanguto kwisharinga nyona ningira ngo ntakashoboye ikintu cyo mwanya tegereza ko na mundi ukini mwite tekeka kugira ngo umuntu bamugerekere umushoro gwatakubasa nyende giteka cy'ikurugo na kugira ngo tino umuntu ari gushashura umushoro atine tasi uko buryo bw'umutwe utwita direct tax tukashashura umushoro tine mushara nako kungashi ahantazi yanjye gwariyo cyo kwingana ki aha hata bandanye gukura n'abatungana n'ubugunya tango kushashura pairs yo ani yito kushashura pairs yo ani ngo umushoro gwa tukukwe mu rugunya abantu abinje gukwe mu rugunya ngo bateka umushoro mwinshi nabo gukora za business ahiko na mumba shumise betegereza ashimiye kumenya sente ziyatunga aba business ekitweke cyo musoro page ko kabiri tuba kwakora na leta bintu abuguza akeza kubuguza sente zebuguza zo gasora gaci bikezi kandi kintu cyo cyo musoro eshobora kureta gere bintu nambere kubanza ka sente kakoga kushoro umushaho kigumereke mu ngoko gaba mushoro warwaye urugamba kada bible n'ikigamba umuntu akendaga ngo ahiki bazakana kutubuza Yesu wakireho akendaga ngo umushoro icyo nicyo baba nambare izi social pairs you and kunoja mu bazaba zimpereza then bajango nyine social dikusti volontaire mu zetware tikubatsi in fact kan tugambare jaba bibiri authority twagira ngo rent ati nyonanye landlord kigumiro ko nyoki rent batunge data y'abapangisa umupangisa ko naze kushashora abanje ibezaki eza income tax eza rent tax abanje so nyenda mu waza abanyarwanda n'abaturikiza bakitegereze ngo umuntu wenda gushashura umushoro ni ugushashura amagogo ziriki agokozere konka wabotine bitakukwereka ngo ina amagogo nuje afite gatege mu shashe sente zabo bwana watu tubikarege ngo ina ka business uko waandike records mugire bitabo umenye wagura umenye tase yawe umenye uko washuza umenye zo wasigaza kamogo nangwa ni mukuyamba mu business cyane kororo singa de kuresi ekora rosi then agama bugora asigaza ngo wije gushashuza kuki umushoro okay kuko watakozwe government yaje kwije kubariye eje kurugira business yo kungireba ushimwe no shashuza umushoro kuti so kiriyari hata abantu bingi kwa radio arangwa mu gikero umushoro gwatezere iki ko kati no muntu arashashura umushoro atene tasya kandi n'umuntu so ikibuzo cyo jagira ngo umuntu utamarwa n'umushoro gwamugerekera akakora ki wihaho kwesharinga hata umuntu utamarwa n'umushoro gwamugerekera icyo mayisa ngo atene records bije bamugerekera umushoro urugero kubara hari cyo kwita assess tax appeal no basa kugenda ujura ujura kuka bakande bateka mu nyine business ya miliyoni 10 niyo ni dase miliyoni kwisi kuka kurugiye abwesho ngeje timbu zitase nabo bija kushaka ngo wereke nuwaguzire neshoza yawe then barebe namaze mukakora rosi tushibwa no shasho mushoro akora bakora business kana Uganda ni n'abashobora bahamwe
investors abona kaya nagamba good hata ni investigating ekiba kweta tax exemptions tax expenditures n'abo bantu bo kutunga incentives z'emishoro ninga bakabara kugura emishoro abo twebwe investor byanaga ninga kushanga bajibiya gavumenti ekigenderwa kyayobuza kubikiza mukore ebisika kandi tegateke mu bintu bibiri cyo kubaza mu kampani ejwe yakwija yakora igashashwire mushoro ibintu byakora tukaza sentiza hasi so eba competitive ninga kijya attractive kokaya nekorecho employing abantu bingi wareba abanyarwanda batunga imirimo ninga ekosa raw materials ninga ibintu bitukoze iyo tugire mbare twashaka ngo abacayina biriyo industrial park ndabakosa abantu bashashwa shindi kakaga burizo kakaga zintakona muri sawanje that's exploitation so ibintu bitwe na ku so nyena mu ndamanye ngo yaba atagiye kwekarakasa ashimire zitabye yanakora business akarabiya shashura mushoro abantu bo kwekarakasa tukwiye utagereza ndashashura mushoro Obare umukuru banareba bateba ningira tugambe bigambo yo kubumbabumba abo kuba tusigino iterungi so tutatakoringa topic ya kabiri maybe twajitakoringa next week so good twantendera no shabaki umuntu uri kumushoro no shabaki government icyo kubanza nishaba umuntu waburisha ukushora akagira intasi akakora akagira ikiyataho nore kiri kwita umuntu kuza kwikakura ngo government ya umushoro kwa kugira irishoro umwe intasi izo ne sente ziyatasi akayeba mu ngaro kwa kushanga intasi ye nekira enshoza ye amisha tankaganga government kutanka kugitera mu bituri kunko ko kushora wakora wagira amataji warembeka wagira akwata haka wagira akwataho naho wagira kwataho akakarete 15 akarete 20 akakareta shilingi 10 ecyo kumashya ngo akakarete 15 no barabataho umushoro at least ezezi obundu bwa projects bibiri bwa compensatinga sentezi ba kutaxinga ecyo kumashya nkoro ryo kushoza ebwana yetenga kushoza izoberi obu abakavaringa turi kuja kurura burembezo mu magara gawo uburemezi tubukahoyo konka to kuja kushasha munonga kuza kuhindukira ukahindukira government ecya kabiri twahira ubushoro bwito bwo turi kwereza government na bucena buhanga government ebukwateje ebukwateje kugira ngo kuturantuma ngo itwitwe cyangwa kituri kumanya ntumanga amashanyarazi yesa amashanyarazi ntumanya enguto amarwaro na namashomero wanyitegereze ibintu byo turi kumanya ka government n'ibindi abembeze no barana batabisa bakagenda baje kukoreke ebyo bitari bya government konkito ebyo kumanya government nishimye kwane kora kutarahe akashoro kwito twatumanga government nishimye kwane kore nguto kugira omitendera y'abakore nguto abo abana ba district bane negombora mukoze sije akashoro kwito nko kutwaje kita okutwaka bahereza katwiri so kugumeza mutoro kwende mishoro noho kutegatega ngo abiro munafu munonga mwenabe mweyatandikiraho ukwimuka ecyo kwa cyabyona nyewe nafu neza ko butamunonga government ecyo kwa za government element controlling of course turatekereza nangu esente z'amasikorgayo tikiko mu government esente zimwe ziba
ekindi bayitegereza ngo ayina abantu benye bari mu gavumenti abatakwiriza imisoro kandi b'identasiya mpamvu ntabwo na business plan so nyowe ninza kusaba gavumenti eteho avenues nashi eteho miringo yo kureba ngo aturese sente nankize ryo mu banki zargayo kandi kuzargayo sente gavumenti square barebe muzaza umushaho yihanga esete zakoze sobwa kugira ngo atunga services ukoze umuntu wakoze umushoro ashimika nenda services konka nabonye ndakumuriza abantu namanya umahugwa wahimbire executive the president ko ndi mu state house n'ikigambo kiyagambire ubona umugabo mukakire mwe niyo kandi tebe yagira ati corruption age itaganise mnongo ataza nyembe ni mbakata mpora because executive cyayi nagamba namanya ngo abakuriye butuga wabikanga ho munonga ryo kishaka sinte baswara kai aheru yihanga baza kuri investments aheru konko moya umukyato baziriri akazumo wihango akwembeka 4-star hotel akwembeka factory abantu bitu ndabatunga misoro kandi sinte ndakano girata ndabakano stars ukajya ina kwenda nacho ikigambo kiyagambe gagira ato muhozo ngo murebo ato muhozo gorwe neza nyinca karisha yone akota ko bitakujya kibicereza akora ptana ko mwene baba bari muzo bwegene serezo bwire gwani ugeze za kwa mera mwe no ndia bitunga okweguza sente honorable yatugamba kimwe cya kabiri kwemereza budget no bunafuwa side yitunga nkabanye Uganda tugire ngo iki no bwere mu government nari no bunafu bwitu bo butakora no bwere mu government habwenje ngamba bawazi wo ino mukozi w'umurutoke ninga wo ino murisi utiza wo yana zireberra ngo mwingi umwana ugureberra ji umwana wo buzima wasanga kubone ningo rutoke rukereze rutoke karutoke rubone ningende zabo yakujya ati nyongera umusara no gumbora kurwana aha kwa none uri kintu cyane nagera ki nakora kunkana kake akutukereza government tibasize kukaturete ngo ni tutereze services twakwetaga kabanye kunogira ngo akacha kubahereza nkaheza bakagara nyuma bakore tukwetaga no bakuzirenga kapakora ko munyu twaza kakora zikakagora ahubwo turakasta isende zina kwinte ko mwigwaro ninga zina kubeniza kwera mwana school fees reka ngure makapakora ko munyu government funati umusoro mwinjyaho ibasagumza muri rekora ki rekora abanyarwanda konka president Museveni nobwe byakwepasa uwekare niteka ngo ahwira mane bintu bimuceza zamani so hata bimuriyo bimuceza zamani we ni nko kwakuba nubwo mizi so wano ubwo mizi gaza kutwara notandika kwa toti mwende kagenda yehore sente naza kuzihorora nde president Museveni bazileta konka manyengu nita wari kuza kusasura kabanya Uganda ndekwa gumana mbona bakemerembere kandi cyo nagenda kwendera nacyo mbawazi ubwo cyari yo nagamba ngo Museveni ngakagira ati kenda bwawo yizaha atukunwa kuza kuba next president arikereze muzi mwena gumeyo akontra na Andrew mwenda spokesperson wanyu wari kagire bisi yagaha stokwenda video yakine bwawo ndo abaranga ni hangane onare babati twe ikigambo cya muhero omuntu nagana kakadura gushobora gutaha umusoro mingi uriya kuzita kachikasi atunga sente nyingi aguzinde 20 umuntu gumwe omucyobo gake nagambere ngo ari umusoro wo kweta capital gains tax ningo no kushashira ikintu cy'uwakoza hata waza kuzambita kana oka agamba takageta kutubuza kunu tukora kushashura umusoro ko tira kushima aba bagomba kuza ki oka government ebintu bikwate na brokerage ekachikora deliberately
aho kuba tukakira bakakimabi kwasa kugira ngo motivating abahingi n'abarisa babasipone aho ko guza ngati ninga wabuze shitoke utashashira umusho ugasente zo gitwaro giraki icyo wagura kiba kiruki kiba kirumusho so it's a policy ya government kiri deliberate kandi tukateka okay nanye ndakushobora Uganda n'amazima bashashusha kandi ikinyarwanda wanjye nagamba government y'abadoza imyaka yona tudesente kunkatishusho kandi turamutuza ko tukihisi itakatunguza ukana nyarwa abanyarwanda kutakuta mu mani menshi bakora kunkanyo wabwanjiri nyamutsoke ngenda gatina tinse na mboga ina sente gasfin hapa ndibuswe kwegesa kumanya mutu basako ibisa bafutunge cyabusha tokamanye goshime kugira ki kwekora so ko kubonye ko mu Uganda na government na ebenji coordination with good one ugamba ki aho sanga umukama ntumuramuza umurkashongi twine kizo cyejo kandi nahiri runatungire nimbo wa parliament wanje nintekwa okumugambira aha kujukira abanyakashongi kumugambira ko atakwija kutunga somo z'abantu bone ubu twahereka gukora program ngagikoraho na cyama ryo C5 mukago yatugira ngo nimbazi mu district yatugira ngo nindi je rinaza kujakira Kampala konkesha heji ahi ejo hiri mu Rwanyango bama abantu tubakatereze mbazi tubakaribire mbazi gwejo aba gutungireho agwe ni bagamba ngo nugwa sente shiringi 12 so owekitensaho na rebo buyinte so wechitisa na rebo ishazari ya rire kubi kuba kwa bataka kweli iyo report national basakweza report gwire report ebiri ya ground hari yejwa abantu tubakagimise kandi nabagimise ni babacharginga shinge 12 sebo mukamanje bari munonga ito brand ito mu Uganda yose ano mwene ana agree share nano mwene kumu okay it is like this member of parliament is having parliament is fox the door member of parliament when kwa ile kuna agree share ya Afrika mwene sisi nanga institution of the parliament is in so ningenda baza gabiki to gabiki ntulia wene bala kuna nayo knowledge so ano mwene ana agree share katika masangu MK movement na agree share nano mwene kumu tumuzike ni rugabo okay ngane chini chake bya yona ga manyangwa mo kiyombeni wotegereze ikini uri toba utora sinji na banyezere na kazo ite aba na batanu nanyezere kutereza katwi cyama n'abantu batatu indeka deka mu weha kubasa kuba yanyanzuka kuba nore bya rugamba umuntu takubasa buriya president Museveni kweze kusayira ahitekejo kweze kuteka yarasayira kweze kusayira hano mwenda yazagaye umukoti barsa zabo ruti yo kubanza hati babamu kwata bamuteka nakakiko ka MK akariyo naga hati kari yachikozire buriya na hati sahejo yono ariyo nagamba ngo na hati natika kuremesa hati no rugamba utamu na hata umuntu wanje no wanje kasati buriya tarare misi kandi chindo cyose nabwe upendelea bone ko kuyagamba ngwaho gufundura mukama no kugera no kumuranuza hapa tumu kasonde nani zakushira kutera yo kango ko ngani we bintu byashira wahandi no fatira
member parliament kandi wihanga byona utajya mu nayo wakasoje byo kandi mukanye kube bota ku majya parliament ate parliament munyambanga ibiryo mu kasoje aruzunga kubi icyo kubanza bodi yakigambaho icyakabara mu gudu y'abantu abakugeza kwenda kubagende batwara y'abantu na mnonga bataka abashumu bazano mu makoti benda ngo ba influencing codes kwibe bintu by'abantu bankanye bakasoye so abantu abo nabo bacondozeho bari binkamimba wa parliament tutune tubase kuba turi mu ihangana garaka muri bintu biri bitugenda godi eza kwiyabakire we munye nakimanye bangambara natera diviyo asimwe mashangano yakimanyire iyo abaho chiko minister ya lweta wazintebe kokana kandi mbare niyo mfero tunazayo nabanyuma bagende ko mbazi so ikikozwe amazu magargo icyo kubanza cyo kujya mu mbaguza umubazi shingiye ku biro gitinga kimanyire niyo tindi reportingire kuba amaka agetorire ejeke ya cyato abinji tukajya mu bakinyi akwantwenda intega tayiri ujira mu baba bagemere ijana bakwatahi nera ya spread so niza kongeza ko kumanya information umubazi bubini ingandaki kandi wasakora kunganya information yenye na binji bagemere ibo uko wagemere tika nagwebe mujyane ngebehera icyabashuma bamataka icyabashuma nyana ni yarabishe abashuma tukugera twabantu ba parliament cyo kubanza kwibi it's criminal icya kabiri uba kwiba natabaza kukananyika mukumwebembezi ni wasapfa cyumanya umbuze kwatabaze baba kwata ninga agize mu corruption baba reka bagenda free so nza kustekinga okay babare umuhamya ni tugutwe babare umuntu pole katwire babare ndabutumwa Kenneth babare honorable habateba nimwe batureba twagira mu buzubuzubu konka buza kuba corrected by tomorrow ahandi nabandi bawazi wa mongore atwareke turana wa gatanu isa biter kwija konkurujwe ngo rwa gatanu nza kwatuye n'ikigunda shitu nibyo mushanju good friday so ntweta buri umwe kwija akaho mutwara gwe nari mutwara biyanaje basa nari ukashashore meze mutwara 50 tutongoze tv itu Sky TV ile yakari abantu kandi nabwe uramanya radio 5 ibyo tahane kora imwe yaba kujurira nka radio nsia kandi tahanayo nzakubenze kiro kirungi mukama barinde